Assalamualaikum. Koba huriha kudin kihene? Miharu miyadu kudako waha dakkala merani wara madu divehin kureven ekkame ekam wara nukura kamaka wative ekama behegotum waha dakkala hinge ahanna kiyani adham den kommeswaraka mi presentation tere diyama adham meki kaaku kan ingen dan miharu miyaduge presentation boda enuni wahaka boda focus kollam beenum wani rajyen beeruga tikudimwe school gos nimmuma fahu dendani university amuko university mi deveni rajyen beeran e rajye hori limitation taka hedi ekam rajyen beera masekke mi kiyawan gossa masekke kurun a working while studying abroad ei aslu mi waha dekkumuge maagandu maksadeki so mi janitor ge picture mi janitor amuko kura kameki building ta saaf kurun fahanata saaf kurun ekam mi professional masekkate komme when gina develop for countries tawga mihun kurakam hundreds of unique kids kurakam ehemwima dehas hategga adahama libuni scholarship Australian Leadership Award scholarship libuni Doctor of Philosophy in Law hadamwege dehas hategga a scholarship ligen dehas ashegga diyai cause dehas ashegga a degree fashafa a full time research position ei research abadu hadenjehani kommes ekkamaka hure den wara fuhi vejje mikamaka den hitakan nara mi miha boring kamek den vejje joben hodan bala iru warak gina kudin de kari guri restaurant taka gos mi waiter kon kolla den ehenuniya ehen kommes ofihega mase kuran ehenuni taxi e duvwane bus duvwane ei normal kamaka vefahoti ekam rajyega mi wagoteki ekahala jobseki eggodakas mihu kurahivwa kuram beenumwa kamennu ekam important kameki ei as long as a legitimate legal masekkate kamuga waninama ei kiyen evves massalennu minimum wage kandala for efa a wage vore mati pay libenya eki massalenno ehemwima den migota mi job hunt kuramun dani a employment agency unemployment agency a website on ani website dani kon 8 months terega vis job ennu libon den hitara ekamos mi kiyawmaki mi full time ko research kurumaki wara boring kameke den badani ko fenuni janitor ge job ek ovwa fahejjaru fashani kaganaka dihejja karoni imanje den adha mitan ara mikam vejje kolla mi wara rangalu wara majakamaka vedane den ega waateki group evs ove den anika ani mi gadiyaka hiwani mi ashara $1 kannege $20 libe den hatoru first kadeeru masaya kollima fuderaka laari libe den koba ega massaleki janitor eka daan ulaniko mi libuni edu daan nimma fovwa aniddu mi libije phone call e kuri application aka behegotun e University of Wollongong KV University of Wollongong ge main administration ge front counter job hamajehen den etana mi diyai den kommekas mi dakkammole wahake ki mi tikudim ves kiyewumuga beenumaki maseke kurume anika maseke kuraru mi aharamen emme mitibeni duniyege mepu balafiya wara kuda tankolega hever size ge mepegga rajanus fennan ema eha kuda thanegga taashifa tibe bay divehinneki aharamenneki emima eba daskuran eba jehe duniyege ehentantaga mihum masekke kurani kihinetto rangalu
e degree en milibeni hama tikudennavves gossa e university of wani milibeni e degree rajyega degree hata tivi mihun madi kiyennune degree hata mihu maaginai ekam wagotaki e degree implement kurane mihun e waki gotaka e masekke kurane mihun madi ehem wima bunam wele wahake ki e masekke tikudin mi kiyawan gossaves masekkaten hodagen e mihun masekke kura goi daskurumeki waram muhimmu kamake den miga warabbaru benefit taken bahuri furtama kamaka mi kurim buni main student central kiyani etaga main counter diyeru vanigoteki amoko native language ki divessennu english annu divehi miyaka wefa waran undaguvi e anna Australian customers and students are deal kurum a professional work customer service tinumuga ekamuga terega warak gina echi warak gina kantattake dasvi furtama kamaka miga kuriga e waha dekki behola sidalwi sexual harassment hennuni bullying prevention hennuni anti racism ke wahaka ei warak gina kantattawu mi workplace ka beenun kura mi balanjihe kantattake ekam rajyega eha clear cut ko inge kantakon misalaka mi bunam wele wahake ki hurihammen equal ko maseke koran daskuruma mi rajyega maseke kora gotevre itura rangalu gotega maseke koran daswon ege kanta den adi ege benefit ta kommes veraka kiyal dena den adi e benefit taka diyumuga kurin 2004 ga libuni adi ehen scholarship e scholarship fund kuri hama mi divhe rajya sarukarun libuni master of science in port management hadan ingres vilatadda university of wollongong then a degree nimma fa wes benu vi maseke kuram ekam england ga work hodumaki waran udugu kame gaganaka sateka fansas application lagem wes nulibunu emme fahun nimigen mi male annam wegen baladiru atu goti 30 pound 13 pound waru ei huri hisabun london gossa annam train ticket ek hama kiriya train ticket ganegen asa male den adeven eha ka avaran oti ekames libuni mi interview London gossa interview ek kollan law firm kan interview kollan libunima adam hitan arafi den mi opportunity waram muhim opportunity kemi ekam interview goslana me den komme gote vies interview gossa afa atana I email ko nohovone ehmima bunambelewa echeki 2005 guys ani mi opportunity nulibune ekam 2008 ga war rangol opportunity libune eham bunambelewa ki tikudim wes kiyawa nimigen den degree en hadan gossa e work kurumaki ei tikudinnaves adi den muli community wes libene warabodu kurierumake den hinga balalama ki wegen kan mi work kuram mi jeheni furtama kamaka mi notice kurawunu kamaki e ofihega mase kuramun daniko 3 years maseke kuri iruwes e mi olani angin kudinna firihen kudinna ei emihun eka ebbayako anibbayaka bahata professional relationship ei waram muhimma kame ei ehen nuun kamga wanina mi dani sexual harassment tin evves kujjako beenmen nuwane tin evves kujjege datta mamma kokko ya ehem mihako behekan ehem mihako undagu kuraka ehem mihako jessun kuraka workplace ega mi ei ekkanta warab bodan ehen gawmtawga bala kantatta den e kura masekkate kurumuga
ඒ බේණු කුරා උසූලත රාජ්‍යයක එම්ම බොඩ දිමාවා මස්සලේකි ඩිග්‍රී තම් මදි කියනු ඩිග්‍රී වරක්ගින එකම ඒ ඩිග්‍රී ඉම්ප්ලිමන්ට් කුරානේ ගොතේ දෙන් එම්ම බොඩ ෆාහ කරන කමකි ඔකියුපේෂනල් හෙල්ත් ඇන්ඩ් සේෆ්ටි වරක්ගින මිය අඩුවස් නාහා කමේ එක මී වරම් මුහිම්ම කමේ ඒ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗ ಎತಂ ಸೇಫ್ ಕೊ ಬೆහෙටුಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಕ ಗೆಲ್ಲುನ್ನುವಾ ಗೊತಕ ಬೆහෙටුಂ ಮೀ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಉಣಮ್ಮೆಳೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ನಿಮ್ಮಾಲಮು ಗೊತುಂ ದೆನ್ ಮಾಲಿಯಂ ಆಸ ಮೀ ಜೆನೆಟಾಗ ಜೊಬಕ ದಾಂಗುಣು ಮೀಹೆ ಮೀ ದೆನ್ ಲಿಬುಣಿ ಎಕಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ ಎಮ್ಮೆ ಸೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎ ಫ್ರಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಗೆ ಆನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಮಾಲ್ಯಾಸ ಮಿ ವಿಗತಕಿ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಕುರಮು ಮಿದನಿ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಕುರಮು ಗೊಸ್ಸ ಅದಹಮ್ಮಂ ಆದೆವುಣಿ MTCC ಗೆ CEO ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ ಎತಾಗ 2 years ಮಸೆ ಕುರಂ opportunity ಲಿಬುಣು ಎತನುಗ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರವುಣು ಏಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಬೆನಿಫಿಟೆಂಗ್ ಐ ಮೀ ಎಕ್ಕಲ ಕೌಂಟರ ಗೊಸ್ಸ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೀಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತುಗ ಲಿಬುಣು ತಜುರಿಬಾ ಎೈ ಮಿತನುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅಕಿ ಎತನು ದಿಮಾವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇ ಕೀವೆಸ್ ಎ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಫಾಗೆ ಮೀಗೆ ಎತಂ ಆಹಾರೆ ಕುರಿಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕುರಿ ಮೆಸಡೋನಿಯಾ ಮೀಹೆ ಏನೇ ಕೆನಿ ಬೊಬಿ ಮೆಜೆವ್ಸ್ಕಿ ಏನ ವರ ಗಿನೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಿಯಾದಿ ಮೀಹುನ್ನ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಂ ಕಿಯಾದಿ ಒಫಿಯುಗ ಪ್ಲಾನ್ ಕುರಂ ಕಿಯಾದಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ವಿಗ ಕಿಯಾದಿ එහෙම මී opportunity ලිබුණස් ඒගේ එම්මෙ මුහිම්ම ගොතුග ඒගේ එම්මෙ ෆුරියම ගොතුග බේණුම් කරවෙනි දුනියේග එහෙන් තන්තනුග මීහුම් මසෙක්කෙ කුරාගොයි මීහුම් මසෙක්කතුග මී උලේගොයි මීහුම් මසෙක්කතුග laws and regulation ඒ මීහා අනි බෝලම්බා වරු එනු ගොයි ඉංගිකෙන් එහෙම වීම අදම් අස්ලු මේ දක්කම් බේණුමි වාහකේකි තිකුදින්ව ස්කූල් නිමිගෙන් රාජ්‍යයෙන් බේරදියස් කොම්මස් කහලා legitimate legal ජොබේ වාකේ කුරුමකි වරම් මුහිමකමක තිකුදින්ගේ කුරියරුම වර බොඩු මේ බූස්ටර් ලිබිගෙන් දාන කමක ශුක්‍රිය එවස් වාලෙ